ام دي چینە ناوەندا چل ئاغا لوێرێ هێشتا شەڕە جار بجار هەندێک جارا بێدەنگ بیت ئارامی چێت بیت لێ بازار گرتینە هەر تشت ڕاوستیایە هەژمارەکە gelek ya kem ya xelkê maynet nav bajarî da hevkarê me Xerîb Mecîd li nav çil axa behsa rewşa dimahîkê diket li nav nahiya çil axa gotiye ku gelek kes jê derketîne nûkem metirsîl ser take rêya serekî ya gihandina alîkariyan ya dergehê nêvdewletî li Rojavayê Kurdistanê heye Xerîb Mecîd jî li Rojavayê Kurdistanê ye li nav çil axa di zanyariyan de teme بله ام نهال کوملگاه چلاغا سر دیری که ونم وکی دیار جدی و صبح و یعنی جدی صبح و ایرشک برفره هاتیه کنیل سر گوند تایبتی گوند صفا یکو نزیکی 12 و 13 کیلومتر جناوند دا کوملگه ها چلاغا دیره شوی دیوار شهرن گلک گیران و پفچون گلک گیران بنابه ایزن عشیره لویر سر داینه وکی دیار جک بازار به تمامی هاتیه دای خستن لیاتو چون خلکی حتی راده که آسا یعنی دما کود بتن دم جمیر پنج بوششی ایواری پیو ایدی اف جموجولو اف حرکات زیده یا خلکی اتناوا چل آقا دا نایدن دیتنش برکو نهاجیک شارنگیران یعنی بریا ساعت کیجیک شارنگیران هبین لگوند صفا چکداران هول دان گوند صفا کنترل بکنه برکو اگر گوند صفا هات کنترل کنی ایدی دشت البرانبری هزین چکدارا بدن یک سرتین اویری اف ریاجیک ریا سرکیه یا کش دری سیمال کام ایتن حتی کد گهتن قامشلو و روشاوای کردستان فرنگه که گشتی بود تا که ریا حتی نکم لروشاوای کردستان وکیلی مایش بو گاندنا حالیکاری مروی افریا هایش بروی کیجک اول دو روزه چکدار گلک بزیدهی و هر دیسان بچکن گیران و ایرشاد کن گوگوند صفاش گوندی کوبین اوی ری بگیرن هر چند دل دمین در بازبویش دال گوری او زانیرین دست مکدین به درون آنجی هول دا ایرشا بکن نکه شارو تقنده که راستایم لیدی ساجی روش آرامه